mawuzodlalela etsheni ezifayo akudlalelwa ke etsheni ezifayo masuthinta thina yabo nje ngikhumbula ukuthi khona usuku nje lo muntu ebengifuna ukulenza libe kuhle kade sizoba nenkonzo ngimema Ngizwe Mchunu Macingwana ngathi Macingwana mfowethu ngoba sisuka kude nawe ungazi ngisemncane ethi kungakabazi bonke labantu semncane sasi group kwakuyimina kuNgizwe bese kuba uXolani Mcineka lo wenza impucuzeko sasi group nje eThekwini ekudala kusadumela idrama yayithi ubambo lami khona ubhuti owayibhalile leyo drama kuthiwa uGeorge Sithole so uGeorge Sithole wayesenza ke imovie yayithi Amadola so lapho kuleyo movie leyo kwakukhona uNgizwe kukhona mina kukhona uXolani Mcineka nabayi so uNgizwe ke sisuka lapho ke naye ngama 90s so bengabe sengimbona ukuthi hayi Ngizwe izimo azami ngalendlela usube uthi uthatha direction sengithi hayi mfethu ngoba sinenkonzo enkulu futhi inkonzo yethu siqoqozela ukuthi akiwe phambili nempilo fika nawe ayikho into etheni ozoyenza uzogibela istage nje uthi azikhali mase ngikunikeza u30,000 kodwa ngizokunikeza u15,000 ungakafiki nje deposit uyothi nje wena ikhale mase mina ngikunikeza nje u30 bese uba no30 ephakethini wavele wathi umngani wami hayi ngoba ngigula hayi futhi nakhona ngathula waphinda ke esesho lento zakhe ke manje ngeke ngithatha imali mina yabantu yabo lapho ke esesho le nto hawo washaya umhla ka4 yabanjwa inkonzo kwaba mnandi kwaba njiya bafika abaculi bacula bafika begospel kwacula abafika oMC kwaba mnandi wangafika uMacingwana phela yabo kwathi noma ngithi kuyena ekseni ngithi Amacingwana dlula ke nje la uvele ungasho lutho uvele ngizokunika noma u10,000 wathi hayi namhlanje ngibhizi kakhulu namhlanje wavele waya lengamenyiwe khona wayengamenyiwe phela kule yangoma yayilapha waya lengamenyiwe khona awuthe befika lengamenyiwe khona zavele zakhala cabanga mina bengimphephisisa ukuthi asingakhali kuyena hayi zavele zakhala kuyena umfowethu uMadoda zavele zakhala sengiyacabanga nje kuthiwa wafika ngomhla ka4 ngabe waba no30,000 ngabe asikho isithunzi esimehlele ukuthi bayikhalise kuyena impilo yayizoba normal awuzavele zakhala ezakhala Ngizwe Madoda awuzakhala kuMacingwana awuzakhala kwichunu uMadoda awuzakhala manje angazi noma ngithini ngithi azikhale noma ngithi asingakhali ke manje noma ufuna kuqhutsheke kuthiwa ayikhale angazi ukuthi manje ufuna amabunje ngoba phela kumnandi makusakumama kuthiwa azikhale komunye umuntu kodwa mase ikhala kuwena iyaqhubeka nilento ethi azikhale ngoba phela sothi azikhale ivele iqhubeka impama lokho ngenile nje kodwa shame siyadabuka kodwa bafethu ukuthi phela kona kuyahleka phela noma kufiwe kuyahlekwa noma zikhalile hey awuzakhala Madoda awuzakhala kuyichuna awuzakhala ngicabanga ukuthi kodwa ke masel address ichunu sel addressa ination ngicathi lento ukuthi azikhale ngelisayisho ayikoba nesibindi beke lathi azikhale hayi kobe nesibindi phela ngapha bathi azikhale zizokhala kuyena manje seyikhala kuyena manje zikhala emabhaqeni zikhala ndlela zonke zikhala eguqile zikhala izikhala ngampela zazakhala izakhala kumfowethu uMadoda phela uyichunu mina alifana nomfowethu bafethu yabona mase zikhala kanje bafethu ngiyaqala mina ukubona ichunu liphathe kabuhlungu kangaka Madoda zikhale ngampela hey nangu Mabutho Zulu zandla ezincane uthi awungikhuphule phela Mabutho sekukhuphulile mfowethu hayi angikhulumi mina into engekho angikhulumi into engekho and into engicela ukuyicacisa futhi enye khona into engangayithinta ngabona ukuthi ebafethu
mhlawumbe ngicacise lento. Mina mangikhuluma enye into la noma nginifundisa ngani, ngisuke nginifundisa ngento engisuke ngiyilanda kwenye ilevel. Mina ngeke ngikhulume ngento mina la ekuthiwa ngiyithathe kumuntu lemhlabeni engithe kugobela noma into engiyizwile noma into engiyibona ibhaliwe ngizoyikhuluma la. Mina mangikhuluma into la ngisuke ngikhuluma into engineshosho engisuke sengilande kwenye ilevel nje wakuthiwa King BHAKA kumina. So akekho umuntu ngempela engathi mangisho into abe nesibindi impela sokuthi athi uyangiphikisa ngoba usuke engekho kuleyo level engisuke mina ngilanda khona. Ongcono umuntu akohlala nami phansi angibuze mase ngiyamfundisa, hayi umuntu angiphikise. Ngike ngakhuluma nje ngendaba le eyokuthi mangabe kukhona umuntu enezikhwama bese eyashona ashiye izikhwama, ngase ngithi izikhwama akuvumelekile ukuba kube khona owomndeni ozozithatha aqhubeke naso. Izikhwama bengabe shona umnikazi wazo ziyalahlwa noma ziyahamba ziyobekwa emgedeni noma ziyongcwatshwa emathuneni noma yena uyawushiya umyalelo ukuthi azenziwe njani. Kodwa imvamisa yabantu abasuke beshona, izikhwama before bashone bayayithatha bayinike umuntu wangaphandle. Akakwazi ubaba ukuthi athi enganeni yakhe ayizalayo athi mntanami sengiyashona nazi izikhwama zami. Ngoba yini? Yingoba umuntu osuke izikhwama zamisana nemfihlo. Izikhwama indlela ezakhiwa ngayo ziba nemfihlo izikhwama. Enkulu imfihlo. Njengoba kuthiwa izikhwama nje akushiwo umoya, kusuke kushiwo into ephilayo lapha esikhwameni. Uma liyo lento esesikhwameni uma kusahamba kahle esuke ikulwela ngendlela wena onemfihlo. Imfihlo uyabona mangikhwa ngemfihlo, ngisho ubaba wekhaya akayivezi imfihlo yakhe yokugcina ngci kunkosikazi. Ubaba akayivezi imfihlo enganeni yakhe yokugcina ngci eyenza ukuthi akwazi ukuphatha ikhaya, eyenza ukuthi akwazi ukuphumelela kunento ekuthiwa imfihlo. Izikhwama zihambisana nemfihlo yendoda. Izikhwama zonke zifola under ukuthwala, zonke izikhwama. Makuthiwa nje leya nyanga inoyikhwama, once kathiwa izikhwama zifola under ukuthwala. Izikhwama uyathanda noma uthandi, zifola under ukuthwala ngoba lapha ezikhwameni kunesakhiwe isikhwama. And asambi sodwa isikhwama, samba nani? Samba namadoda amakhulu. Isikhwama asambi nedlozi isikhwama. Isikhwama samba namadoda amakhulu isikhwama. Ngitshela ke mina. Hayi labantu umuntu azothi hayi izikhwama ziyageza, izikhwama zenziwa ukuze zokuthi uma ngabe kwenzeka ubhekana nezinkinga usukule ulwelwa yizikhwama. Kodwa bengabe sewunqobeka sewushona ingoba izikhwama zakho seyilwe kwaze kwaphela amandla. Kwesinye isikhathi usuke sewujikelwe izona izikhwama zakho ngoba ungasakwazi ukuzondla. Kuthiwa ukuzondla, izikhwama ziyondliwa, awusakwazi ukuzondla mase ziyajika ziyalwa. Ngoba seziyalwa sezikunqobile wena, sezisebenza ngani manje? Sezisebenza ngokubhubhisa. Ifana nengane yakho mawuhlulekile ukuphila nayo, yazi yathatha isinqumo sokuthi ibe yiphara ibhemi iwunga ihlale emgwaqweni. Kunzima kabi ukuqala phansi uyibuyisele ekhanda mayisize yahlala emgwaqweni ya experience amawunga. Ngisho ngathi uyayibuyisa, uyabona ithi mayisifuna into ebhemayo ingalibhubhisa iqedi ngoba seyiphumile esandleni. Nezikhwama beke zaphuma esandleni waze washona umuntu, azibuyeli. Yingakho zikhishwa ekhaya ziyonika umuntu wangaphandle onebhadi. Athi umuntu yazi ngibe nenhlanhla inyanga ewubani ngithe sengishona yanginika izikhwama. Ibhadi ngoba inika wena wangaphandle ingoba yazi ubungozi bazo. Ekuthiwa izikhwama bezisanamandla bezoyivikela leyo nyanga enezikhwama ukuthi ingashoni. Ishona nje ingoba izikhwama seyiphelelwe yini? Seyiphelelwe amandla. Njengoba isishonile masingane yakhe iyayithatha izikhwama zizoqhubeka zilwe. Ayikho indlela okuyilungisa ngoba izikhwama nedlozi into eziwuthuka ezahlukene. Izikhwama nedlozi izikhwama ziyakhiwa
izinto ezibucayi izikhwama nqoqo ingqinamba akekho umuntu oyisazi samasiko nesani esingahlala phansi nami singixoxele njengezikhwama singixoxele abantu abaningi elibabonayo abanye bahlala phansi nami ngibafundise ngibachazele yabo nje khona oziwe wathi la hayi ukuza kungizwe ngesimo somsamo yamuthi lo muntu uthi angibuze yamuza ukuthi lo muntu uthi angabe lo muntu kungizwe ngesimo somsamo angihambi ngomuza umcingwane ukuthi umsamo unjani phela bengabuza ukuthi umcingwane uqala ubone ukuthi lowo muntu umsamo yena uyo-understanda yini ngeke umuntu ethi enama-challenge ngokuhlukahlukana uthi lowo muntu akumuntu kuyena because lowo muntu njengoba esuke enama-problem because umsamo wakhe naye usuke unama-challenge yena ahlale icingwana alifihlile liyakwazi ukuthi sikhulume bengabe ningazwene ithi mina asizwene sabandawonye uma ngabe ningazwene nabandawonye obvious lapho umsamo vele sewonakele umsamo uba clean ngoba bengabe ningaphakathi ekhaya ninokuthula once kwangaba khona ukuthula umsamo uyonakala kufana nalapho kwenziwa umsebenzi mase kuyaliwa uyonakala umsebenzi beke nje kwakhona into ifana nalo mcimbi ekade kuye khona ikhulu la ifike zakhala khona lowa mcimbi ngoba kuliwe kuwona ubonakalile ngoba kuliwe yabo once kwaba nini this is why emcimbini kumele kuye abantu abaningi ngoba abahleli bomcimbi basuke bazi nemibani nobani umcimbi wethu kanjani khonakala mase kuzongena umuntu ongaminyiwe emcimbini ingako futhi nakhona emndenini khona la usuthi izihloko aziwani mamele kube khona isihloko esishiyayo ningasinini ngoba niyasola ukuthi siyathakala sizowona lo mcimbi wenzani mele safika leso sihlobo kade ningasimanga lo msebenzi niyawenza uvele kumele siphethe kube umsindo kube ungaphathi ungaphezulu ngoba sekufika umuntu ongalingiwayo so nje ngithi ngiyicacisele abanye abantu bathi ngabe bengazi bese bethatha into abayizwile mina ngikhuluma ukuze makuthiwa ngihambile ngibonile ngenzile wathinta ubhaka udakwe yini angikhulumi ngento engizwile noma ubani othinta mina mina ngisho ukuthi ayi ngoba nakho ungithintile kophela isonto mina mawudlela mina akupheli isonto ziyakhala waphatha igama lami ngeze mina akupheli isonto ziyakhala yabo wathinta umuntu ohamba nami akupheli isonto ziyakhala noma ingayithi indlela ziyakhala noma ingayithi akudlalelwa akekho nelungelo lokuthatha igama lomuntu ongisapothayo ngeke akekho nelungelo lokuphatha igama lami ngeke kodwa umuntu kangathi besajabwe yijiki ubhakawani kodwa okusalayo uzokhala nomuntu uthanda engathanda uzokhala and ngikhala kamnandi kwakukhala seyedwa bengasekho amatafuleni futhi wonke umuntu ziyakhala oh ngaze ukufika ingwane yamadoda uhlakaniphile umfana madoda ngicela ngingalithatha nami ingwane naleli jaji leliphethe icala likaseze leliyakhetha lilela jaji madoda ningalithathi lakhethazana lisile thina sisemjose ngayo yonke indlela ngomoya balibone lilikhethe liphethe icala likaseze lisile bese kuzoba yile ntombazane ekuthiwa umhlolo uba umhlolo lokhucala kasese owummeli we-accused number 5 usile liyamhlonipha umhlolo akufuthi isiphile ingwane sile futhi isiphile ingwane mase kuzoba yile kuthiwa u-Esther ubaba loya uyababuhlakase kakhulu kodwa into emgidayo uyashesha ukucasula kanti ngokuhlakase kakhulu akufanele uvume ukucasula akufanele uvume ama-emotions yabo akulawule funa kube uwena olawulayo ungalawulwa ukudinwa ukuhlakanipha kuhambisana nokukwazi umakhala ngoba noma ungahlakanipha uqede kodwa uma ungakwazi ukwehla ungakwazi ukwenza lutho ngeke uzulutho ingakho nje ngithi mina madoda igama kuBhaka isibonge ngokanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini umfana omncane bhuqa imizi abafokazana nje ngisho ngothi olodwa lamentshisi ukuze makuthiwa ithuza ngami ngelifica itsimini ukuze makuthiwa ngumafavuke njengedangabala ukuze makuthiwa uqamuqakele kuzoshuba kusangezeka noma yini kuthiwe ngunobhajoka zayigulile kuthiwa ngumfuka amakhanda amabili elesithathe lenkosazana suka nini madoda
Oh, ivolume hayi asengitshelile ama technicians amla. Ama technicians kade ngitshela ethi volume. Ngitsheleni ukuthi laphi la ningazwanga khona. Ngiyabona phela volume. Ngitsheleni laphi la ningazwanga khona. La ningazwanga khona ngitsheleni. Yabo ngicabanga ukuthi abantu bayizwile lengingene ngayo ngicacisa ukuthi bandla ichunu kade ngilimemile. Ngizolinika u30,000 la decide ukuyidecline ilokhuzana ibooking kanti lizoya la ngamenyiwe khona zafika zakhala and leli gama elithi azikhale mina sengiyalizila abafethu ngoba ngothi mangithi azikhale kube ngathi uthi ngisho kuyichunu ukuthi azikhale kanti umfethu loya umfethu bafethu naleli gama ethi azikhale ngathi ningathi kulo ometer manje bafethu abanye inkinga seyikhale endaweni errong manje bafethu awukodwa bafethu ichunu lonke pho ngiyalimagina nje seselibambe kanje mangabe zikhalela mayikhale esifubeni ngalimagina ithi hawu uyangishaya uyangishaya uyazikhalisa I can only imagine madoda bafethu ngase ngikhuluma ngokuthi indaba yezikhwama bafethu isikhwama bengabe eseshona umnikazi wesikhwama kumele isikhwama sakhe ahambe naso ingakho kwakuthiwa umuntu bengabe kadela izinto enezikhwama ecebile mayiseshona umcebo uyaphela it's because amandla asuke kade menza aphumelele alapha ezikhwameni noma akulento ayisebenzisayo mayeshona asuke esephela amandla ukufa komuntu nje ukuphela kwamandla ngoba lento esuke kade kunikeza imali inqobela mawusushona isuke sihlulwa kuthiwa ukuhlulwa isuke sihlulwa mayisihluliweke ihlulwa one way mayisihluliweke so uyacabanga ke wena into ehluliwe wazi wafa umnikazi wayo uyasuka wena uthi uyakothatha lezo zikhwama lezo izikhwama vele esekunesidumbu ngoba zihlulikile lezo khwama lezo uyabona mase ngiyaphinda ngizothi lela judge leliya ujudge ikhehlana leliya leyampunga leya hlakanipha kakhulu yampunga bafethu ngibazwile nje abanye bethi leyampunga ngathi ichemile nani bafethu ngicela ukunitshela leyampunga ihlakaniphe kakhulu bese kuzoba yilo yasisi lokuthiwa umshololo hlakanipha kakhulu yasisi hlakaniphile futhi isigebengu khona ukuhlakanipha kodwa ube inyoni uhlakaniphile kodwa yabo uhlakaniphile imfundo but street wise awufithi lapho khona ukuhlakaniphile imfundo uphinde futhi ube street wise yabo luyasisi loya uyazi la kumele achame khona uyazi la kumele asmayile khona uyazi la kumele afake khona u7 yabo uyazi la kumele futhi khona kuzole kahle ngothokotho athi soka bethi gci u7 uphethe wonke uline kanti time leli utofo ubani utefo uhlakaniphile ngokomthetho unesibindi futhi yabo kodwa isibindi sakhe samsana nokusheshsha ukuthi acasuke avele alwe izinto angayithathi manje ngokwelo ngoba phela ilaw nayo inama guidelines akhona agcine yena into eyithatha ngokwemizwa nangokozwele nangokujaha kwiconclusion kanti iconclusion kuyafikwa kodwa kujahwa yabo so utefo engase ehlisa ulaka nokutatazela kulecala likasenzo angaba nzima kakhulu utefo yabo athi nje bengabe sukuma ahleke kodwa into ayishilo ngeke azashintshe yabo njenganami ngiyahleka kodwa angishintshile ukuthi ngathi ukhehlelezi akufanele ayilesa sicawu lesiya ngoba indlela okwenzeke ngayo ngiyamazi mina ubaba lo oberani isicawu lesi engakhuluma kuleya video edlule ngendaba kaMabalenge nokhehlelezi nani ngiyamazi u3 seconds u3 seconds imafia leyo ukuhlakanipha u3 seconds u3 seconds ukuhlakanipha uzala kuthina uyena umuntu mina 3 seconds ingakwazi ukuhlala phansi naye ngidiscuss ama matters a serious ngingahlala no3 seconds mina ngidiscuss ama matters ngoba usile uyakwazi futhi ukwazi ukuthi intuba ishawa nini ukwazi futhi ukuthi yena ke manje as a person uzokola nini ngapha contact ukukola as much as umuntu ezile kwena ufuna usizo nani contact ukukola angithi ukubone nami umuntu esefikile la ngizomlapha mhlawumbe ilondo umlenze uyavuza unelwane yabo ngimlapha
ngimlaphe mase ngiyamtshela ngithi hayike ngoba vele sewuze la eThekwini vele already khona abantu la ababukayo uyayibona i-crowd why uthi angilaphe kune crowd kanje athi hayi akunankinga my king vele ngiyazi indlela osebenza ngayo vele wena usebenza ushosho ufuna abantu bayibone into yenzayo mase ngiyakola mina bese ngenzani mase ngivesane ngibuza abantu ngithi obani abathi ngimlaphe lo muntu bathi abantu ithina ngithi bukanike mase ngivele ngingena ku live la ifonini ngikolaphi lapha ngenkathi lo muntu bembona abantu efika izinyawo zinqama umlenze unelwane unjani mayisesukuma ehamba wonke umuntu uyakikiza kuthiwa uyabo enkathi kuthiwa ngiyakola ngoba nomuntu ekade ephesha kwelwandle useyabona ukuthi inkunzi yabo as much as lo muntu into yakhe leya efuna ukusinda kodwa ngoba kanankinga necrowd sengiyakola ke mina kufuna wazi mawumuntu ukuthi ukola nini futhi wazi ukuthi ugeja nini ngoba kuyenzeka nje noma uking bhaka ukuthi ubothi yabona ke la lokhiya cha ngigejile bese kuba indlela ukuthi ayike ngizoyiqolisa kanjani letshe ngoba nakho ukuxolisa awuvele nje ukuthi hey ngiyaxolisa ngigejile akwenziwa njalo akwenziwa njalo ubheka ama angle ukuthi hey lento le ngizoyiqolisa kanjani ngixolise nini yabo so nje kunezinto ezingajikwaka so that is why nje ngithi mina ulokhuzana lapha ya u3 second ulayithile futhi le yandaba ukuthi ukhehlelezi angayi kule yakho leya ngakusho lokho ukuthi abanye abaphatha kanjani ke sorry kodwa u3 second umfowethu akujiki lokho yabo akujiki lokho futhi nakhona sazoke sibonakala nje sindawonye ngoba uke wangifonela nayo ngibona indlela akhuluma ngayo manje ngifonela ethi uclever ufuna ukuthi hawu kodwa king unjani mfowethu ngathi unkhona my brother ngabothi iskelemi lesi ngabothi iskelemi yasazi isitori sakhe ngabothi iskelemi lesi ulayithile ungazi ungamnaki wena umbone uclip awulayithile yabo hayi mina ngeke ngikwadla amandla omuntu mina ngeke ngikwadla amandla omuntu mina yabo ngeke ngikwadla amandla omuntu hayi ngikwadla amandla omuntu mina igama nguBhaka isibongwanza bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini umfana omncane ubhuqa imiza abafokazana ngothi olodwa labentshise bathi thuruza ngihamba ngilifica ensimini uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini madoda bathi umafavuke njengedanga abantu omnogwathobhathwa ayikhulule kufika amakhanda amabili elesithathu elenkosazana zalo uthi usheli nangu Xolani X ongasolveki uthi ubani omdala wena noNgizwe angikaze ngilibone ipasi lakhe Xolani X ongasolveki angikaze ngilibone ipasi lakhe athithi pha kudakwe yini awu madoda kusho lapha yana usibo real gedeza mnyande nangu uthi Mbhengu uthi musho siyamusho nje iskelemi lela type angeke phela bafethi lalela sambile sibonile zenzile siyakwazi ukubona ukuthi ayabona ke lo hayi iskelemi leso ubothi yabona ke lo hayi lo akazilutho nje wangenwa yidlozi kodwa idlozi uyabona langena enyonini kulo ubothe idlozi langena ku clever idlozi la ubothe ayi kulo idlozi langena kwimafia ubothi kulo idlozi langena kwisisebenzi phela uyakwazi ukubona nje ukuthi idlozi lingene kubani ubothe ayi kulo lingene kwisisebenzi idlozi likhona impela idlozi kodwa lingene kwisisebenzi likhona impela idlozi kulo kodwa lingene kwimafia likhona impela idlozi kulo kodwa lingene kwiskelimi suka leli madoda bathi igama nguBhaka nanga isoka lamanyala eDilf kodwa ukhehlelezi ungenhla kuzona zonke izinyanga hayi uqinisele mfethu ungenhla ngoba ukwazi ukukhipha imali emanzini hayi thina ngesikwazi ukuyikhipha bafu ke ngiqamba amanga uyabona nje ukukhipha imali emanzini hayi ungenhla bafu ngeswadla amandla omuntu ungenhla impela nje umuntu okwazi ukukhipha imali emanzini into esingeke sikwazi ukuthi uhulumeni ngayikhiphe ukwazi ukukhipha imali emanzini hayi ungenhla qinisile wena ungenhla ngempela nje ukukhipha imali emanzini asuka leli madoda kwesinathi fani dlazi ukuthi ubani ongamelana nenkosi uBhaka awu akekho wemfethu akekho ngoba nalabo abakusabisa emaceleni abasabisayo fuck off akekho ngamelana nathi bafu phela lithi lento akekho ngamelana nathi
Ngiyabonga wena umpumelelo Pamela Dubazane yabona uthi hey my king ushayiwe la my king ushayiwe uthi ushayiwe la kwayesho luphu ngalenja wathi upha kutakwe yini awu madoda kusho umlotshwa perfect hey bazi babaningi abantu azovela ungazi uzofunda abantu uyeke bani cha bengicela ukuvalelisa abafethu inamba yami ithi 0798130260 0798130260 ukhumbule njalo angikhulumi kwi-inbox uma ukhulume nomuntu kwi-inbox akumina lokho uma ngabe ufonela mina asikhulume bese urequesta i-video call if it necessary then ke mase uyangibona ukuthi uyena ngempela uking bhaka lona yabo ayikho imali engathi fake mina ungazange uze ungibone uyabona indaba zama video call zibalekile so angifuni ilanga ukuze umuntu athi hayibo khona umuntu inbox owathi angifaka imali yigebengu lezo ziningi zigadile ziningi igebengu zigadile ungangibuza noma ingane awuphawule ngodaba luka Dr Mkhulu phela King Bhaka ngoba sengathi awusabi umuntu ubani Dr Mkhulu ubani umkhulu la umkhulu ubani ake umkhulu ubani ethi umkhulu ke yangazi ke lapho ukuthi ubani Dr Mkhulu khona umuntu Dr Mkhulu noma umkhulu ibona ukhehlelezi ngiza thuthuwa umkhulu ngiphawula ngabo nje umkhulu mabalengo awu umkhulu ukhehlelezi umkhulu 3 second ibona nje umphawula ngalo umkhulu kanti onjani lo mkhulu oshoyo ngathi usele wena yabo umkhulu bani loyo isho umkhulu bani ngoba ayikho into nje ngathi uThutha Mkhulu nje Thutha Mkhulu akho into enjalo umkhulu bani Dr Mkhulu bani hawu sungavela ungibuze ngayo yonke into nje wena kodwa ngabe Thutha Mkhulu into engaphelele nje uyizi ayiphelele leyo nto hawu Dr Mkhulu hawu kodwa nango umuntu engibuza imphethu imihlwana bufela ngibuze ngezinto ezingathi ishu nje manje kwaphela uma uthi uDr Mkhulu ithi uDr Mkhulu mabalenge Dr Mkhulu uyabo u3 second Dr Mkhulu usibani bani Dr Mkhulu uVVO Dr Mkhulu onjani Dr Mkhulu wena ongaza Dr Mkhulu baba Kamashila Mulena kwaMhlaba uyalinga hayi mangizoke ngigooglishwe bafo ngoba angikaze ngiyifollow indaba yakhe leyo muntu yabo ngizoke ngigooglishwe nje ngithi kumthokotho uyinhloboni kanjani yabo ngizoke ngithi ukugooglisha nje ngithola ukuthi yini leyo nto yabo phela abantu bayasebenza bafethu abantu bebesebenza basho noma yini uyabo mabesebenza basho noma yini abantu ngizoke ngimgooglisha angifuni nami ukuthi kuze kuthiwa badlala bechaza Dr Mkhulu umashila ungconywana ke mawusosho kanje yabo sengiyabona noma ngiguglisha ke sengiyazi ngizothini yabo ziyakhala King Bhaka abagcwalisene abazilutho labo zinyoni zonke nje ezingazi lutho hayi bayasho naye bathi ucontact unjalo hayi ngiyoke ngiguglishe bafu lamagama ngiyabonga ukunika amagama kanjalo Khilikhumalo uyagadwa manje ngimboni ihamba nabelungu ngasho nje ngathi kushubile bafethu kanti nizwa kanjani nangazi ngacha bathi kushubile phela ukugada bengabe kushubile awuvela ugada nje base kushubile vele umuntu uyagada mase kushubile awugada ngashubile ukugada kusho isign ukuthi kushubile kanti nifuna ukutshelwa yonke into nani hawu King Bhaka awinyona simazi uBhaka madoda awusukanile madoda bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile awusingirelaxele ngisebukhosini hey madoda hey bazi bayikhalisa kwecingwana madoda hey bayikhasa kwecingwana bafethu bayikhalisa kwecingwana hey lathi zakhala bathi zakhala bathi yo hibu hey madoda kanti vele ikhale cha nami ngizokushiwo njalo hayi bengingekho impela kade nje kuthiwa ikhale impela nje kodwa bengekho hayi ngeke phela batshelwe yonke ithokozani hayi ngeke batshelwe yonke into mfethu yabo ungabona umuntu kade engagadi segado leyo nto isho ukuthi kushubile ngeke sikutshele yonke into ukuthi kushuba makunjani kushuba iselwane kushuba why kushuba hayi bafethu ngiyanitshela yonke into nathi futhi bafethu siyanitshela nje amaqiniso kodwa kona ngeke phela sinitshela amaqiniso wonke sikuthi nje jump usuyayiqedelela nawe kokunye
Ayike bese ngicela ukuvalelisa bafethu kumnandi kakhulu sindawonye bekinje ke ngiqhamuke nje nginibingelele bafethu kube mnandi sikhulumeni sophinda futhi siqhubekeni sizikhulumeleni nje. Yabo ukuthi nje ngebengenje kuqala isonto ngingazange ngisho ngithi uNkulunkulu namadlozi enu abakini ngicela abantu ngikhusele ngicela abantu nivikele ngicela nje bengabe nilele nje ebusuku bafike abadala basebakini banikhombisa indlela ngoba kumnandi indlela mazoyikhonjiswa ulele ukhonjiswe abakini unesiqiniseko ukuthi ibona abakini la abafikayo bakukhombisa indlela eyimpumelelweni ngoba indlela eyimpumelelweni bafethu ifuna ugayideke njengoba nje bafethu nina aphiwe ukuthi nibone izinto nokuthi ni-analyze izinto kodwa amadlozi aniphethe azi yonke into yingakho kuwumsebenzi wawo amadlozi ukuthi akafike ebusukulele afike akubonisa indlela afike akugayide afike akunikeze impendulo wena osuke ungenazo impendulo ekuba kuya ngokwami nje ngabe wonke umuntu before alale ngabe uyakhuluma athi nina bakithi nina ningigadile nina ningigcinile ngicela ningikhombisa indlela njengoba ngizolala manje uthi noma ulele uphupha impumelelo hayi ukuthi ulele uphupha ujahwa izinto ujahwa abantu uphupha abantu bebekudunusela uyabona uphupha abantu bekushaya uphupha abantu beyikhalisa kuwena yabo so nje bafethu hayi asingakhali kuwena kodwa asingakhala kwabanye asingakhali kodwa kuwena yabo so nje mina nje ngicela lokho uma uthi usunothisile ngiyathanda ukungena ku live ntambama noma sekuthe ukwalala ngoba lapho ngisuke sengenzela ukuthi nomuntu ekuthiwa wavalwa kaphuphi kodwa ngelinye ilanga uyothi uma ungibuka ku live wami kuvela ukuthi qhu uvela usiphupha lesidalwa sakini esinamandla ngoba azibi iningi ezinamandla siba sodwa bese siba ne-team yaso siba sodwa kodwa ngemuva naso sine team yaso so bakathi qhu imvamisa lesidalwa esinamandla siyacindezelwa ngoba why sicindezelwe ziningi ezisuke ziseceleni ziba nomona ezinomona ziyakwazi ukuhlangana sicindezele esinamandla sivamisa ukulwela sibe sodwa bese silandelwa i-team yaso ngemuva so masinqobekile savalwa asekho ke sizokwazi ukunikeza ke ama messages akho yabo kanti umuntu inhloso yokulala ukuthi lala ukuze ubone lokho kusemfihlakalweni ngoba mawusulalile awuseyena lo muntu osuke kade ukhona during the day once walala usuke omunye umhlaba beke walala usuke usemhlabeni wokubona ukuthi yiziphi kanti izithiyo ezikhona emhlabeni sekumele nabakini abalele bakukhanyisela ubone uyabona inganga ngayichaza le ndaba ngathi abakina isidalwa sakho esuke sifuna ukukulwela siye sikukhanyisele ubone uhamba uyongena emanzini suke sikukhombisa ukuthi hamba uye emanzini uhambe wedwa ufike ungene ugeze ngoba suke sikhona sona bese yavela yasuka umuntu unokuthi aye emanzini avela ayishintshe indlela avele aye kumuntu wesintu ayothi ngiphuphe ngene emanzini avela abona umuntu uthi ha lo muntu unamandla amangaka avela umuntu awathwebuleke lawo mandla manje asazi isidala sakho sokuxhumana kanjani nawe ngoba asakwazi ukuza kuwena direct sesithwetshuliwe bengabe mangabe wena ufuna into sekufuna siyovaya through umuntu othile kube umuntu ozokutolikela ukuthi isidala sakho sifunani which is very wrong isidala sakho kumele sikhulume nawe direct isidala sakho singakhulumi nomunye umuntu nawe nje ungabi proud ukuthi ngisayohlola ngifuna ukuzwa abantu bakithi bathini abantu bakini kumele bakhulume nawe ngoba once wanika abantu bakini ilungelo ukuthi abakhulume kuKing BHAKA sebeyokhuluma kuKing BHAKA noma sefuna ukuthola amamiliyoni ngiyokwazi ukuqala mina ufuna ube nama miliyoni wena kanti akufanele kanjalo abakini ufuna bakhulume nawe nje direct ngoba impumelelo yomuntu yabona isibusiso sakhe umuntu into eyisibusiso ke nento eyingcebo akuyona ke into ovela uhamba uyineka uyivesa bafethu indaba yedlozi ijule kakhulu ungabona idlozi lakho lihamba nje linkanta isemafonini nje kuvele kuthiwe uyahlolela efonini nani idlozi ayifuni ubunuku leyonto idlozi lifuna isizotha yabo lifuna isizotha idlozi eliclean lisuke vele libambisene noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena oyisiqalo futhi oyisiphetho ingakho nje mawusule idlozi enamandla kuwena funa uNkulunkulu angabi kude nawe funa uqinisekise ukuthi uNkulunkulu uyamhlonipha futhi uyamthanda futhi uyabona uyakholelwa kuye usuke wenzela idlozi lakho lisebenze kalula uyabona ngoba umuntu okwazi ungahluleki uNkulunkulu idlozi lakho uzikhona izimpi ezibuye zibe ngaphezulu kwalo kodwa bengabe amathemba ekhona uNkulunkulu zithi bengabe sezingaphezulu kwedlozi izimpi umemeza uNkulunkulu avela abuya amandla edlozi ngithi angikutshele nje mfowethu ngoba vele sabandawonye manje mina ngeke ngilonge kushonisa le yabo sengiyayivala ke lenkulumo manje igama nguBHAKA isibongo bakanzaba bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bye bye yini I love you a lot thank you.